खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी बाक्सानि मुसलपुराव डिपार्टमेन्ट अफ कालचारेल एफेयार्स बिटिसिनि बड'लेण्ड महरगिरि बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव मुसलपुर आरो दिहिरा ओनसोलनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो हारिमु बिथिङाव गोख्रों बिहोमा होबोनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड महरगिरि बान्था मोनगिरि प्रभात नाथ आरो बिष्टि बसुमतारी बिथांमोनखौ मान बावो। बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जोस्रां ब्रह्म एबा फैला जेबरगिरिया गांफा गांफा आर'नाइ आरो फोरमान बिलाइ होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड महरगिरि बान्था मोनगिरि प्रभात नाथ आरो बिष्टि बसुमतारी बिथांमोनखौ मान बावो। बान्था मोनगिरि बिथांमोनहा फोरमायदों दि थांनाय गोलाव समाव बेफोरबायदि जेबो बान्था मोनफेराखैमोन, दिनैनि समाव मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर सरकारनिफ्राय पेन्सननिबो राहा खालामना होनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। বিটিআৰ একৰ্ড ডে দিনাখন আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা বড়োলেণ্ড মহৰগিৰি বান্থা অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড শিল্পী বঁটা এইটো দিয়া হৈছিলে। লগতে 50,000 যিটো আৰ্থিক সাহায্য বঁটাৰ লগত সেইটো দিয়া হৈছিলে। টোটেল 30 জন ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিসকলে আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ সাংস্কৃতিক দিশত যিবিলাকে মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছে, ঠিক তেনেকুৱা 30 জন মানে 60+ অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টবিলাকক এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিলে। আজি আমি ইয়াত আমাৰ মুছলপুৰ আৰু দিহিৰা সমষ্টিৰ আণ্ডাৰত যিসকলে এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে এওঁলোকক এখন চাৰ্টিফিকেট বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা আৰু এখন আৰনাই আজিৰ দিনত আকৌ আমি দিয়া হৈছে। গতিকে মই সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেইটোৰ দ্বাৰা যাতে আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম সকলো শিল্পী তেওঁলোকে যাতে মানে উৎসাহিত হয়, অনুপ্ৰাণিত হয়। এই দিশটো চাই পেলাই বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা এই বঁটাটো দিয়া হৈছে। মই এতিয়া সন্তুষ্টভাৱে মোৰ দেহাখন সন্তুষ্ট পাইছে, পবিত্ৰ পাইছে এই চাৰ্টিফিকেটখন পাই। কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি সাংস্কৃতিক বিভাগত লাগি আছিল? কমচে কম 1977 মানৰ পৰা। কি বিভাগত আছিল আপুনি? তবলা আৰু মাজে মাজে বহাগৰ এই বিহুৰ মানে ফাংচন কৰাই আছিল। এনেকুৱা স্বীকৃতি পাইছে। আগতে স্বীকৃতি পোৱা নাছিল কিন্তু চাৰ্টিফিকেট আছে তবলাৰ বিচাৰতটো। চৰকাৰৰ পৰা এনেধৰণৰ কোনো পোৱা নাছিল। এনেকুৱা আজি পাইছো। কি ক'ব বিটিআৰ চৰকাৰৰ কিবা ক'ব নেকি? বিটিআৰ চৰকাৰ কি কম এতিয়া, সেইখিনিয়ে ধন্যবাদ আৰু আমাৰ সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। 14 বছৰৰ পৰা মই নাগৰা বজাইছোঁ। অকল নাগৰাই নহয়, বেংবাতিতো বৈছিলোঁ, মই বাহিৰেও বজাইছিলোঁ। আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকৃতি পাইছিল? নাই পোৱা। এই প্ৰথম কি ক'ব চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব? চৰকাৰে ভাল বুলি জনাব লাগিব। ভাল যিহেতু পাইছোঁ এইখন। পূৰ্বৰ চৰকাৰে এনেধৰণৰ দিয়া নাছিল। এতিয়া বিটিআৰ চৰকাৰে হয়, প্ৰমোদ বড়ো কিবা আহ্বান জনাব নেকি? কিবা আৰু কিবা লাগিব নেকি আপোনালোকক? পেঞ্চনটো কৰি দিলে ভাল হয় আৰু। প্ৰমোদ বড়ো পেঞ্চন। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायन'कल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, यूर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सनोग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन।
बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।